megalayapost.news. Dakajingyay peteng kakunhon SDRF bar kakunhon Fire and Emergency Services baru kipulit Naribo District lalak ban lapno ya kamet jongwe urang ba ubalalik ban noyap hakajingking he hapo miam kumbat perkemau une urang ba lapentip baulalik ban kenti hi syapo ya kategapung nen kasngi hakapor sibeje sanpo ie batwat ikibahing kila pentikina nre hapeneng kajingwat ya kamet syam lalapat ban lap nen kasngi katkum ka kubor balai ulum na uhe pulit kariboy laong badai lengba kajingnya peteng banwat ya kamet da kakunhon SDRF bar kipulit ka Fire and Emergency Service baru kipulit Nariboy ya kamet une orang ba lalap mentagasngi nai turu bau une orang ba latip kerteng kung British dep ubade bosyong basa hapo laban Ken Strange Shillong uderu utrai kadukan elektronik kabadon hapo lastop laban syusur lai tu bahadin balalap ya kamet jongu lale kat kum ki kondon ka an banakaleng kipulit kidang pulong ya kajing tokit bantip ya kadau tenrai kajinglit noyap jong une orang ba hakati kapung umiam ong ka kubor balai ulum na kipulit Kariboy District. megalayapost.news.